Kinamtang ni phaing koira hini arni porphai ke thomra chitima pormalok Nogong district arlo Roha along inut prokas borthakora hem kachubi pon inut karbi pi romila ronghang pi aphan ap reng ak pi mi kai chokpen apran ki ender puthak Assam arlo khur choru Nijang karbyang long Dwaramla constituency arlo sarkro kudam ronghang arong rong asar asupi karlitang romila ronghang pi aphan apran armudetlo Pinpur me romila ronghang pi ningkan pli anlo prokas borthakor ahem kacharli amen pen kidodun bon sitame eson kamat hapon me alama bangke romila ningkan pli prokas ahem kidodun bom ahut setami amithang ahem arit iphongta Jewang longle lapen apia puatumle ingthumdam setami romila ronghang pi aphan nangpadun longle pusi karlitang romila ronghang pi asar burapen pherangke athengno nangpachini dun halapu prokas borthakor romila aphan apran ke envek abang aphan setami NKSA ex-president Avijit ko lapen APHLC claim bangatum bangkarlitang Romila ronghang piaphan apran ke endet pu abirta long sia dimaklong an humri dampen Roha police station along lamhoi pidamsi prokas borthakor aphan hem kangsam pabeng check si case number 9721 under section 302 si pabon ponlo lapen karlitang Romila ronghang pi abangar pum postmortem det pen amithang ahem mati arong along atumi porphai phli apor Romila abangar pum nangpali ponpen aronakam an klem ponpen me an piponlo Romila ronghang pilake kudam ronghang arong asar sarthe ronghang lapen basa pi kropi asumar bang trok ang bongpen asupiak lenglo Romila ronghang pi aphan lapuson adai kavipin pen apran ki ender puthak Romila ronghang pi apiapo atum prokas borthakor aphan setami kok that si pidet nangji pusi pherang kia thengno nang pachini dun Ningkan ko an lo hadang itu tang ke ningkan plian lo di komat hem lo chini amen chini malang li itu duna hem ba amen ba ke là ningkan pliang bong phongkan lo hem che bang la ningkan pliang bong phongkan lo hem ka che ba bang ai long le pin lo phong da bang lo le sing thum nam ta nang lo tu ni chỉ pon nang pu po padu nang chỉ pon phơi đập chỉ pon pu po padu sana của mà cái chỉ văn nó là sing thum dam po lu te dam lo tang te la po so phan ha he mak lo pon ni te po hang pon te po pin ni ke than nan ni thep ta thep khu padok padang po an ke mo ha so phan nang chan te na dam hem nang du nang lang hu lu te nge ni dun de la nang pe su upan an lo pa kun nang pe su pi ki chi kun ni ke reng kun pan an ta ni lu so phan chi pa chu bai dam sa bang nang dun de de la na ki dun na he ma so ra bang nang lu le de de ma se wan long i de se an ke ni kam phi no ke non dam phin lo la ke he man lo phin lo chi ki chi ngai lo phin lo masih tenta xem sa tenta ni kan ko kang lo lok lo po jok ni det po akamang pasun ko masih ni kan nang rapen aja ni nang rapan tan aja ni cukup pa kami non bangke nang li kupisi kupuji ning hang lo hala nang li supi po pan apran ke en vek amuni ta pan nang li kupisi kupuji ning hang do ni bang ke kopi kang sai si kopi nang zima nang ni so phan apang kang hoi ve ka bang phan ke na ka nang ni tum tu si ki ching wai ra sa ko son ma thek ke pa ben dan ni ko an lo hasil pak si ki det nang po ku an ni na kha ni su ka be det te pa be det thek te ku si ni ni ka ham lo là ningkan pliang bong hadak hem che bang long le de lo posinang ni tum ke dam hu asupi hadak ke do ke dam ke chok ke jun ka charli la ka du ka ve ke du ke sung lam ti puthak nang ni tum na ke thandun ma thanan de
thanan ja ko Ibu hem ke duri da la ke duri na hem sor to ma sa dun po an ke na ke khan hai lo idear ji dam thut da hutta mi et man sen ma heng dak ma mi et han hi dung a usor dung nan ma usor ke dam dung kri po anga la usor ban khan long la ka phiri pe na jo ne he ana ke thana he de mi et bom lo jo na ke thanan la ke su sok pleng bang Kedua kami nang li samar ke bangkan ikla. hala nan ke da be pen bang krok na ke da bang krok Ang phone nala di. na pleng the lo la so du na bang lo hala la so du hala nan ke sile ke la so du na bang sembilan na bang samili lo na bang radikal lo na bang rubjuli lo na bang sar ho na pleng bang kala ka si la se pakleng lo la so du na bang ke na dam ge bang la pinsu so dan bang lo ke ko hala so du thulo la Lapuson kiduki sum ke phua hut Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ahin pen setami cherap chetodunsi Karlitang Rumila Ronghang pi apiapo lapen hem isi ke chojia phan sang lin pharoisi lapen tangka lak isi tong sekot pen avijit kro aphan pathon damsi methang karbi honghari adhorom aron ateng pen Karlitang Rumila Ronghang pi aphan kiklem kedam pon nangji aphan setami rabdun Halapu local MAC Prabhat Chandra Taro Lapen 20 ST Baithalangsu local LAC BJP candidate Drup Singh Teron Setami Ahem An Palidunsi Ongdung Bidi Sore Chepachoy Dunlo ল'ব লাগিব যিহেতু নেকি এইটো ব্যৱস্থাত আমি আগৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ আমি কৈ আছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ যে প্ৰায় পাহাৰীয়া অঞ্চলত থকা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় মানে এইটো পঢ়াবলৈ প্লেন চাইডত পঠাই দিয়ে আৰু এইটো গম পায় আমাৰ MDC হিচাপে বাৰে বাৰে ভোজনত উত্থাপন কৰিছে সেইটো কথা অকল সেইটো বুলিয়েই নহয় পাহাৰীয়া অঞ্চলতো বহুত এনেকুৱা থাকে ঘটনা সেইকাৰণে যোৱা কালি যিটো ঘটনা হৈছিলে সেইটোতো অতি লজ্জনীয় কথা এইটোতো মই কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু উচিত সেইটো সকলক আমি ব্যৱস্থাত মানে উচিত ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ যাতে সিহঁতক মানে কোনো কথা দিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ছাৰ আৰু এটা কথা যে বিগত বহু সময় ধৰি এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ বিশেষকৈ মানে পাৰ্বত্য জিলা পশ্চিম কাৰ্বিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা অন্যান্য প্ৰশাসনিক দিশৰ বিশেষ এটা ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰা কাৰণটো কি বুলি ভাবে নাই ব্যৱস্থা মানে সঠিক সিদ্ধান্ত মেমৰি কাম আমি কৰিব লাগিব কাৰণ কি মানে তাৰ নীতিবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰি গোটেই ব্যৱস্থাত শিক্ষা ব্যৱস্থাত আৰু জেগা ঘটনা হোৱাত আমি দুখীয়া শাস্ত্ৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হয়তো অকল আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি দুয়ো পক্ষত আমি উচিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা আছে সেইটো কাৰণে আজি যিটো ঘটনা হৈছে আৰু আকৌ কৈছোঁ তাৰ লজ্জনীয় এটা ঘটনা এনেকুৱা ঘটনাটো যাতে যেন বস্তুটো আগন্তুক যাতে এই ঘটনা ঘটে সেইকাৰণে ভগৱানে কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কি ঘটনা হৈছে সেইটোতো আমি মানে কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি মানে বস্তুটো উচিত ব্যৱস্থাত শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ক্ষতিপূৰণ আমি দিবলৈ আমি চৰকাৰৰ ডিমাণ্ড কৰিছোঁ Labangso akes an sosi kapang tang thujia phan setami tangka setami cherap dunlo ahok pedakang sai kelong vek nang ji pusi ke hang padupon lapan gotona ki polo ki pupena joksi nondang nili tumarong bangke inut au suki bangke paro hem chubi donlo rohat nogang street rohat chubi donlo amasi hemasor bangke cholang remde amat adia keng kogre namat anpar ke chithok tumlo pachilot pen anpar ke 5 घंटा do phike cikong lo amat si kerasin langdung lo amat mikai chok na phi bangke de buddo pon thilo no barke ni timi chini ne thangta patum dam lo thang ni timi chini ne lo amasi pini bangla pan ghotona ke puloni le tumalong ke pan ki sum lo ko so ki sum bote ile tuma khai ke ansisi birbo malang BJP congress na hai bom lu pulte tuma khai la sonsi birpona de polasi school bangke non ile tum Karbiang Long ke kay mate school bangke do verna po class 10 verna pon hok school do pusta mila pena kodak ile tum lang tarong ha rong bangke
LP school pen high school bang LP school pen M school bang ke dang direct na po high school bang ya sapu hile testa mi sam problem abe abang nono mat sarkar sunang rap dek na ko lagi Congress dono BJP dono jaja parti dono lakili tumhana rap dek na po ako jong sunang rap rep prote nilu tumke ninta ke chilo hako afram stami sarkar tumi nang rap sabi pinna tasila pana kisung do jong sunang nilu tumke kisung do ko takar develop se tumki ko ni tumakar biya kai kala pano kisung ni tumrong hello kisung kibik hektik lo halak pias long bengki duram la halak pias non do bom prohataro la ke emisi lo ni tumak thang na ke rap tawi dak sarkar pan thang kra bilang abi haman tuni penta abi pinla PMAY ji towar me lang ka duk la alam masih thana lo sartom la ke ni tumke abi lo tumrong long thang da long lela kita velo la no jak ke air ta velo dak rong harong bo sarkar pe na rap ko hom ba te se chelang hem la ka duk abi si chelang hemta velo school hemta velo lang kijun lang ta velo tuwar ta velo kopina litrin hemta velo kopine lason nang thoki chombi chama karbar ta jatta velo lage asinili tumakar be khai la pana kisung ni tumarong bang ang di nali tum benon la dakrang nang tum doram la ni silang alang li nang thon pi lam sin than ka ekla ni tum bana than kang bang ke jela pana kisung ke duke dolo amat sinor bang ke ni tum sarkar pen chingwai pen school ta men hok beseneng phangkin tum bori pu pusen che te cha dai school ang kim pu ban chak te kan ke tuwarang sai nawani pu pu kan chak te kan age ni tum ke nije thawi pinlo political party hangi nange আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখন বৃহত্তৰ জিলা ইয়াত শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক বহুত কম আৰু এই দুৰ্গম এলেকাত নিয়মীয়া পাঠদান আমাৰ শিক্ষকসকলেও আহি কৰিব নোৱাৰে এইটো অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা যিটোৰ কাৰণত বিগত সময়ত নিয়মীয়া পাঠদানৰ অভাৱত আজি প্ৰায় কেইবা বছৰ কেইবা দশক ধৰিও আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ভৈয়াম অঞ্চললৈকে মাক দেউতাকহঁতে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ কাৰণে গুণগত শিক্ষা পাবৰ আশাৰে মানে ভৈয়ামলৈ লৈ গৈ তেখেতসকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে বা শিক্ষিত হ'বলৈ কাৰণে মাক দেউতাকসকলে আশা কৰে ঠিক তেনেধৰণৰ এটা সুযোগ লৈ ক'ৰবাত যিবোৰ মাজে মাজে ঘটনাবোৰ হৈ থাকে বৰ দুৰ্ভাগ্য ঘটনা আমি দুখ পাওঁ আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা ভৱিষ্যত নহ'বলৈ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্য পৰিষদে কি ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যাব এই কথা মই পবিত্ৰ সদনত মই যিহেতু এই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি পবিত্ৰ সদনত মই কেইবাবাৰো উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰাও সদিচ্ছা এটা লাগিব আমি অসম চৰকাৰকো আজিৰ তাৰিখত অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনাগত সময়ত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ বিভিন্ন দুৰ্গম এলেকাত সেই এলেকাবোৰৰ কাৰণেই এনেধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত কমেও দুটাকৈ টিচাৰ মানে দুইটা ইউনিট টিচাৰ ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ দি তাত মানে যাতে গুণগত শিক্ষা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে যাতে অসম চৰকাৰেও গুৰুত্ব সহকাৰে লয় পৰিষদখনৰ দ্বাৰাই যথেষ্ট নহয় আৰু পৰিষদে বহুত দিন ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যদিও সেইখিনি সম্ভৱ হৈ উঠা নাই আৰু এই কথাটোকে মই পৰিষদৰ বিভিন্ন সময়ত ৰিভিউ মিটিঙতো কেইবাবাৰো আজিলৈকে প্ৰায় কেইবাবাৰো মই উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে বুলি মই দাবীও কৰি আহিছোঁ Dapat niligir po tuman dong kamu kampen barlo dapat hada adim long an roha long an nilig palidun pen dapat kit he giting atum do an pen chingwai chingsai pen FIR pitikang dapat gitu kacuklem vek ahem pu pan steme niligin pen hem kang samalong beng tekang ikcho dapat solo tome CM sar seme to we pen pun ihin nang ke nang lo dun lo jar lo pen DSP pen teng lo pu kadu ko be lo and order pen na king kidon pen jat penon ini tum swing year pan la so nang ki vi pidet apana mang ke ini tum hem kang sam nang beng pi tikang hem sam nang beng tikang lo na pen to we bang ni li hem ki dam tuju lo kasi pedaba bang ke ada prang pen ihin king ki ke than pen lon ni li da a hem long nang le igel lo ini tuma ingira hem lo lahen lo ili tuma ingira hem lo dak si dolo non nili dak ke eson ke siam sar panda churu par piglo dak nili tum phanang ilu tum sang bag ni lapen poisa sisitame tangka sitame li tum phan lak si lake kes kacedana pha lapen pini ke bana adet budi ambulance anam phan si
nang kipidun lo lapen kes kacedan sex tame ini tuh lo nang kirudun alang lihin pe bon sita ini tuh ning duk piglo la so kes ki po bangke siam sar sita me non het penyo aprang rep kes lo pen pin si tame ini tuh na kiradun bom lo po sa pen se me kes kacedan na pidun bom sta isi ning ki duk ikpiga bang la mangala puno ze piniar ni sita ili tu makar bitum arju kek bang bela nili awareness le ki pipet chotali lo awareness ta pig lo Heglom cholo. Also par kum krang si mi kai choklo mati. Kira sena bom ta bikoklo, mi kache si bikoklo mi kai choklo. Sek puli fulalo. Amasi lancho sini ni tumbang chitheglam cholo. Ama chitheglam cholo an par ki hadak thana case pitikang lo hat case thana pitikang lo amani tum abang ke hemchi bang julo to ela son pini budi thama penap dam hemji pulo bini dam lo bini bang ke thana bodam lo o postmortem se do nami tuma osuke ada se dunu pulo ni tumrak dulu ada gem pen bang pochok dulu anpar ke nili tumra rat pena bang ke dak ai laki dubek o so hem amasi dasini tum dam lo mati dam pena dak lam chethan lo je chokchi la sangke phasi ko pibek nang ji la pen ahen da mi ke chok ning akuni tum hen da se pon pe dak si khring ke nang pulo police army tum do koklo mati ama thara tum bang ke phun chukuri lo je dakwa na lo pu hapu kuchia tulin rajagaung bothang supone no dakwa na le hemba chiponang la tum phan khum lu pusi ason salam nang pu kong tum phan amani tunta ni tinggarata komhek ba khaisi ong mena aku bang ke paka saide ni tum he nang lang ta avidelo mati amasin ta ka pheri suta dokoklo bang erlo lamasin ni tum bang ke katong bel pen aku cibang thul bol da hada bang ke hala hada nasi tong dun ke kesia presiden Samson Teron sarang tong dun ba pe Aman ke tang MLA hala pilo diplomasia lan tum nasi tong dun ni tum lo lan tum sinon hada kes bang ke ni tum ge bang pen kupini ke cima hada bang ni tum sin dun la pena anak tima tum awareness ta pilo nang kirap nang chetudum pilo karbin ngara tum awareness ki pilo bon sa ili tum akar bitum nang pinan ni kala so oso marki bido na culture ba inton te dalo ho nangara pini lasi kusono mali tum kiklem poje la so culture kapang toni phan keng sang so hem kibido na por bangke ho ong lo ti ki yang ong lo aning kan wang bang po bang kep ki kang bo lang ge jang amen akur kela do piglo lasi ko pilo make klem politum la so asai kapayogi ke bang kapre ke lilo nangli nili ili tum chingrum rete chun kelo lasi pini pen ke tum awareness apram kedeng no situme karbing lo tumas konsil pen chenglo jirpi kit hei kiding riso jang don situme kirap chetopen la so abang ilitum awareness apram no ma kirap chetopen la so keng sang asu hem kibia culture bang pavidat no jong si do bom lang polote kiti yang tado pik po lapen elami ki da kache thek do po nogong kibidam ana so marke alami ki kache thek atum si ong na nili nogong ke do bom hut nili president chu bom hut si tame nason ki photo da ningkan trok osumar pan ache thok sak lok si sakor ki bai school ke lak amen chodo langnam snang nongong district au suma mate hada nongong district au school long ke nongong district sumar ke 20% ni 80% ke ilitum karbing long sumar si do hada lahaya sumar konana pelo Chinthong constituency lake hotspot area ke Chinthong constituency lo lake sumar ki bi dum ki ong nege la pen socheng talo la punon ke podim dorom la talo la pen ilitum kaching hone ni rina terang pi a constituency a amreng constituency talo hal hai long sistem do piglang la sikat duk kabe ilitum cingrum lo nang la pen la so abang ilitum la so culture bang ben wek nang po ilitum ben betu paya velo pini penap ta pini jong si la so kes penap dikta ko mane thile po
bole po la ano che than dak lo amen akuron tan nang lar pilap titi ke hok lam kumu pen nang li che than nang li supi ja dole nang li supu ta dole hala sa tame pawan vek nang po pining thum du nang lo le tame wan vek nang po la pan sa tame na pen kachali si tame dak school do nang po school hem pa dun vek nang po hada ke nang li mithang mak ka che thonda kali ala nili hemu susepo apun bang ke thon dun ke do dim chini ma chini ne ke thon dun na dim da chini ne amali ga men chini ma ala mali men bang te chin ni ke thon dun chini ari long lo la sona do piglang nang li det kali akar binglong la sumar ki bidun la son do piglang banglong lo dun plot titi baz hum stc baz hum stemen nili tum khang dut ta dolon ni si stc baz hum hamren tu nongong kasulia baz I hum nili tum osmar stepen pasun lo so stapini ani hala so sumar ke thonun thuet titi hok school ave bon sta api posita me school ave posita wrong rup sta me tuning ri nang po go fen tum pa school doni po bang school do chot pada chok che a teacher tum kewang kedam awar sai ta doni la pen school a lp school a dung head quarter kimpite isya kimi dui than bang tum se me than pa me kanang la po la pen wrong rup sta me isi nang li tum se me school hem lo do plote kachelang dun pu bang ke nang sok do ime thang ahum puti lo school hem ke itum wrong so yong si chilang munde te kumasi kachelang dun la ini me thang adim lo mati la sila hai si tame ilitum chilang dun na la pen pini pen ke la sua culture in ton lo na rada tu anelo kardo Dongkam kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong